pošto mi je Bog dao mogućnost da moje klipove može gledati nekoliko hiljada ljudi, ja tu mogućnost hoću da iskoristim u najbolje mogući način. Jedan od tih načina su humanitarne akcije. Dakle, ovih dana par momaka mi je pitalo, dva u stvari momka i još ovako par puta na komentarima sam vidio da snimim klip za jednog momka. I eto vidiš, valjda ljudi mene se javljaju da ja snimim klipove jer su vidjeli da ja sam par navrata snimio tako te neke klipove gdje tražim pomoć za neki ljude. U stvari ovo je momak koji ima 17 godina, dolazi iz Sarajeva i zove se Alen Maslo. Učenik je srednje škole za saobraćaj i komunikacije, ove sa godine, treba da bude maturant i dijagnosticirali su mu histocitozu Langerhansovih stanica, te mu je za liječenje u Njemačkoj potrebno 50.000 maraka. Na primjer, u nas ublasti ima dosta toliki ljudi koji bi za 2 sekunde mogli nabaviti tolike pare. Na primjer, ne dao Bog nikome bolesti, ali kad bi sad neki od državnih zvančnika se neko razbolio, ne daj Bože, to bi ovako posao bio riješen. A mi, obični ljudi, obični smrtnici, kad nam trebaju neke pare, moramo muči da im sakupimo. A na primjer, za ovakve situacije bi trebalo ima neki... Uglavnom ništa to. Sve sam rekao, hoće sada da se obrati, da krenemo o njemu. Dakle, Alen Maslo, 17 godina ima i momke potrebna operacija za Njemačku. 50.000 što sam rekao, a možete donirati mu pare pozivom na sljedeće brojeve. Sad dobro, pazite, uzmite olovku ili pišite sve bilo gdje, a možete igraće klipa i pisat će. 091 291 027 i 092 890 827. Znači, cijena poziva je 2 marke i 2 bona. To je iz BH Telekoma, a cijena poziva je iz ove mobilne mreže 2 marke i 2 bona, ali malo više od 2,18. Također možete uplaćivati pare preko Unicredit banke, broj računa je, isto će pisati, ali opet da kažem, 4229 7500 0125 81 8018 na ime Maslo Alen, adresa Hum Brdo 1 Sarajeva. Da ne govorim dalje ove podatke, sve ćete imati ili će ovdje ovako biti ili će dobro biti ispod u onoj deskripciji koju nikad ne pročitate. Znači, ljudi su toliko amateri na YouTube da ne znaju pročitati u opisu, a možda neka u opisu piše neke nevažnije stvari. Vama pozovite ove brojeve, pozovite makar jedan put. Evo sad, kad bi ovaj klip gledalo otprilike oko 1000 ljudi, nek od tih 1000 ljudi 500, nek pozove po 2 marke, to je nekih 1000 maraka. I ako ti 500 ljudi kaže svojim prijateljima, kaže svojim roditeljima, svojoj neni, svojom djedu, svojoj tetki, tetku, kakvog imaju, kome se prikupljaju pare, broj telefona, možda od tih 500 ljudi još 300 ljudi nazove. Znači to je 600 maraka. I tako se to širi. Ja ovu mogućnost, ovu što mi je Bog pružio, hoću da iskoristim najbolji mogući način. Hoću da pomognem Alenu Maslu, jer sam gledao jučer klip sa Batkom, gdje ono emisija, ona humanitarna emisija Batka, svaka vam čast. Stvarno došlo mi je da zaplačem, jer 17 godina je momku. I znate kako je nama bilo, stvar, ja sam imam 18 godina, sad ćem 19 ako Bog da. I to su te najbolje godine i ne dozvoli, moramo da što prije sakupimo pare za Alena, da se što prije izliječi i da provede najbolje svoje godine života, najbolje što može. Eto, toliko o toj brojeve ćete pogledati, vidjet ćete ovdje u klipu negdje. I eto, pozovite, budite humani, zaradite se vapa, pa Bog će vam vratiti. Ako jednom daneš, Bog ti 3 puta više vrati. Eto.